Bahaye ikaze mwese abakunzi ba Kivu News Official aho muherereye hose mu mpande enye z'isi zitandukanye. Tugiye rero kubana muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Amakuru tugiye kuba duhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC yigambye gufata agace ka Minembwe Centre, ariko kandi turaza kuba tubivugaho kuko M23 yaje ivuga ibitandukanye. Turaje rero tuganire namwe, ese ukuri nukuhe, nukuhe nibiki nikute bimeze, turaza kuba tubibabwira kandi uko bimeze. Turaza kandi kuza kuvuga mu mbwirwaruhame ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi aho yaje kuba yita Kabila imbwa. Turaje rero tubivugaho mu buryo burambuye. AFC M23 yaje kuba rero inyomoza bidasubirwaho FARDC, nabyo turaje tubivugeho. AFC M23 yaje kuba ivuga ko igiye gushyira mu bikorwa icyitwa Ordo Abakau. Ese Ordo Abakau ni iki? Uruhe rurimi? bisobanuye iki? Ese ibyo ni biki M23 igiye kubikora? Nabyo turaje tubibabwire uko ihagaze muri aya makuru yacu arambuye, turaza kuba tubibabwira. MRDP twirwaneho ishyize rero amakuru hanze y'ibirimo birabera mu Minembwe. Turaje rero tube tubivugaho, twumve MRDP twirwaneho niki yavuze ku biri kubera mu Minembwe, kuko murabizi neza ko hari amakuru agiye atandukanye. Hari amakuru avuga ko Minembwe Centre yafashwe na FARDC, abarundi ndetse na Wazalendo. Hari andi makuru avuga yuko hatafashwe. Ese MRDP byo bo bavuze ngo iki? Ibi nabyo turaje tubivugeho mu buryo urambuye neza cyane. Turaje rero kandi tuvuge ku masezerano ya Amerika na Iran ingingo ku yindi. Ese nibiki birimo biravugwa muri aya masezerano? Ese bimeze bite aya masezerano? Murabizi ko Amerika ndetse na Iran yasinye amasezerano. Turaje rero tuvuge amasezerano agendanye n'ibiki, ese yagamije ibiki, ni ibiki bimeze, ni gute bimeze. Turaje tubibabwire rero muri aya makuru yacu ingingo ku yindi ingingo. Rero mu buryo burambuye turaje tubabwire byinshi kuri aya masezerano, kuko ibintu hagati ya Amerika ndetse na Iran biraryoshye, biba biragenda biryoha. Turaje rero tubabwire ingingo zose imwe kuri iyindi mu masezerano. Ese umuhora wa Hormuz urafungurwa? Ese ingufu za nucleaire Amerika itashakaga ko Iran yakora biraza kugenda bite? Birahagarara? Ese ibintu byangijwe n'iyi ntambara muri Iran Amerika iraza kubisana? Ibintu byose rero tugiye kuba tubivugaho, kandi tugiye kuba tuvuga n'igihe umuhora uri buze kuba ufungurwa. Ibingibi turaje rero tubibanyurireho rwose. Kandi tukiri muri Iran na Amerika, ndaza kubabwira hari ibintu byagaragaye mu ntambara y'isi, ibintu byitwa rezariye. Rero ndaza kuba nkomoza kuri iki kintu, ndaza kubabwira impande zigiye zitandukanye, yaba impande z'ibihugu zari ziri kuri Amerika ndetse n'ibihugu byari biri n'ibyari biri kuri Amerika. Turaza kuba tubireba rero, ndaza kuba mbibasobanurira neza rero uko bihagaze. Bagenzi banjye rero, ndagira ngo unkandire kuri like ndetse unkandire kuri subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. 5/5 niyo nkunga ngusabye. Kanda subscribe, ukande like ndetse nibiba ngombwa unasharing kugira ngo aya makuru yacu agere ku bantu benshi. Ariko kandi ushobora no kuduhereza igitekerezo ndetse n'inyunganizi mu buryo bugiye butandukanye, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. 5/5. Nta mpamvu nimwe rero yatuma utampereza inkunga cyangwa utanshyigikira kugira ngo ibintu birushaho kugenda neza, cyane ko amakuru yizewe kandi yihuse uyasanga kuri Kivu News Official. Rero turi abavandimwe, muri inshuti zanjye, muri abaterankunga banjye, muri abafasha banjye. Rero niyo mpamvu mbasaba gukanda like ndetse no kuduhereza ibitekerezo, ukanasharinga iyi nkuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane. 5/5. Reka rero twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka amakuru yacu n'umude tubayahere muri iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kigambye gufata centre ya Minembwe. Nukuvuga ngo murabizi neza iyi centre ya Minembwe ni ahantu FARDC yarwanye
kenshi ishaka gufata mu bihe bitandukanye, ndetse murabizi ko hamaze intambara ikomeye cyane bagamije gufata aka gace. MRDP twirwaneho nayo mu 23 bakarwana badashaka ko aka gace gafatwa. Rero FARDC yigambye ko yafashe aka gace ariko ntibize gukunda. Ndaje rero mbabwire ese nibiki FARDC yavuze, MRDP twirwaneho bavuze ngo iki, ese M23 yavuze ngo iki. Reka tubyinjiremo neza. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC byatangaje ko bafashe komine ya Minembwe ikaba iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kandi ibi ni ibintu MRDP twirwaneho bateye utwatsi bavuga ko ari ibinyoma kanuni, ari ibinyoma bikomeye cyane by'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Liyetona Colonel Mbuji Kalonji, umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri Kivu y'Amajyepfo, rero yasohoye itangazo rivuga ko itangazo rero ryavugaga ko kuva mu ijoro ryo kuwa 17 ingabo za FARDC zagiye muri Minembwe ngo zirukana abarwanye ba MRDP twirwaneho ngo birukira muri teritwari ya Walungu. Ibi rero twaje n'ubundi kubibabwira, tubabwira uko byagenze, uko birimo biravugwa, nubwo hari hatarasohoka itangazo ribihamya neza. Kandi biravugwa ko igihe cyangwa Karongi yavuze ko bafashe abarwanyi benshi ba MRDP twirwaneho, bafata n'aba M23 intwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ariko kandi umuyobozi wungirije wa ushinzwe ibikorwa bya politike muri MRDP twirwaneho, ku mugoroba itangazamakuru ryagerageje kumuvugisha. Uyu muyobozi yitwa Alexis Mugisha Nkurunziza yavuze yuko yaje kuba atangaza yuko aya makuru avuga ko FARDC yaba yafashe Minembwe ari ibinyoma. Umwe rero mu basirikare bakuru mu bofisiye bakuru ba MRDP twirwaneho, uyu umwofisiye mu ngabo za MRDP twirwaneho yashimangiye ko rero Minembwe ikiri mu maboko ya MRDP twirwaneho, kandi agaragaza ko ibintu biri mu itangazo rya Liyetona Kalonji yavuze ko ari ibinyoma cyane. Yavuze ko rero uyu umwofisiye yavuze ko ibivugwa ari byinshi, ariko yagize ati turi muri Minembwe kandi turakomeza kurwanira abaturage bacu, ndetse turakomeza gufatanya nayo mu 23 kugira ngo turinde abaturage. Kandi yongeyeho ko barakomeza kurwanira abaturage, ariko kandi asoza ku magambo avuga ati iharakabaho M23. Perezida wa MRDP twirwane Dr. Fred Kaniki Rugema yabwiye abanyamakuru bari bateraniye mu kiganiro cyabereye i Goma mu mujyi wa Goma, avuga ko ingabo za leta ya Kongo zakajije ibitero muri Minembwe. Kandi Dr. Kaneki yatangaje ko ibitero birimo biragabwa ku basivile muri Minembwe byakajije umurego, kandi umuryango mpuzamahanga urabizi ariko nta kintu uri kubikoraho. Kandi yasabye ko hatagize ikintu gikorwa ibintu biri abantu bari mu kaga, kandi yagize ko igihe cy'amatangazo gusa cyarangiye, kandi igihe cy'ibikorwa bidafatika cyamaze kurangira. Yavuze ko rero igihe kirimo ari igihe, cyangwa se igihe barimo ari igihe cy'ibikorwa bifatika. Rero iyo habayeho ubukererwa butwara ibizima. Buri gikorwa cyo kutita ku bikorwa cyongera ububabare. Rero ibi ngibi yabivuze ko buri gihe hatakaye umwanya wo gutabara bigamije gushyira mu kaga agakomeye abantu. Rero aya ni amagambo yavuze uyu nguyu umuyobozi wa MRDP twirwaneho. Abanyamakuru rero babajije by'ukuri niba koko Minembwe yafashwe, asubiza avuga ko yavuze atekereza ko bifuza ko babikora, ariko baba babikoze, ariko ati ntibazabikora niyo babyandika ku rutare ntibazabishobora. Minembwe rero ikaba ihuza teritwari ya Fizi, Uvira ndetse na Mwenga, ikaba ituwemo rero abiganjemo abanyamurenge benshi. Kuva MRDP twirwaneho yavuka mu myaka 10 ishize,
niyo igenzura iyi komine ya Minembwe. Rero amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo ahamya ko nubwo ibintu bikomeye muri iki gice cy'amajyepfo, mu misozi miremire, ahamya ko nubwo abarwanyi, nubwo intambara ikomeje kuba nyinshi, abarwanyi ba M23 ubageze muri Minembwe, aho bagiye gufatanya na MDP twirwaneho kurwanya umwanzi. Ibi rero birimo biravugwa mu gihe MLDP twirwanaho ndetse na M23 bihanganye n'ingabo za leta, aho hari kwifashishwa ibitero bya drone. Ingabo z'Uburundi rero nazo zamaze kugera hariya ngo zifashe FARDC, ngo zifashe FARDC gufata iyi komine. Amakuru rero aherutse kuvuga yuko abarundi babaye bahasiga ubuzima ari benshi, ngo amakamyo akajyana abantu benshi. Rero murumva ko Minembwe n'ubundi amakuru arimo yayivugaho agiye atandukanye. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko bwamaze gufata iyi komine, ariko kandi M23 MLDP twirwaneho ikavuga yuko ayari amasigara byicaro. Rero reka tuvuge ku byo Kisekedi yavuze. Kisekedi yavuze ko byanga bikunda, bari buvuze gufata Goma na Bukavu. Ibi yabivuze mu ijambo rero, yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage batuye muri Amerika nyuma yaho ikipe rero igihugu cye inganyije n'ikipe ya Portugal. Rero ibi rero ni ibintu bikomeye cyane byaje kurangira yise na mugenzi we wayoboye Kabila, avuga ko Kabila we ari imbwa. Ibi rero Perezida Antoine Felix Tshisekedi yabivuze avuga yuko bijyanye n'igihugu cye ko kiri mu ntambara. Yavuze ko abantu batekerezaga yuko igihugu cye kizagorwa n'uyu mukino urimo n'uri mu bakomeye Cristiano Ronaldo. Yavuze ko bitabagendekeye nk'uko abantu babitekerezaga. Yavuze ko abantu bashobora kwibwira yuko bari mu Rwanda, abanzi b'igihugu cyabo bari mu Rwanda gusa, ahubwo yasanze yuko bamaze no gucengera muri Kinshasa. Yavuze ko rero kandi yihanangirije abantu, avuga ko nyuma y'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko yasabye abakongomani ko batazemera kugambanira igihugu cyabo. Yavuze ko abarozi babaho, kandi yavuze ko yatekereje ko abarozi baba mu Rwanda gusa, ahubwo bamaze no gucengera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni Kinshasa. Ikindi rero yavuze ko nyuma y'uko Mobutu Sese Seko apfuye, Laurent Desire Kabila yari umuyobozi mwiza, ariko ngo nyuma y'uko uyu nguyu yakuweho n'abo yise abanzi, yabakuyeho ngo bashyizeho ngo uwo yise imbwa, ngo birangije ngo bamushyiraho aba ari we uyobora. Yaravuze ngo twarinjiriwe n'abanzi y'igihugu, ngo bakuraho umuyobozi mwiza, ngo bashyiraho imbwa, ngo barangije ngo bayikoresha icyo bashaka. Ni amakuru rero akomeye cyane. Ibi rero birasobanutse cyane, kuko nyuma ya Laurent Desire Kabila uko apfuye muri 2001 ni uyu Kabila Kabange niwe waje kuba musimbura. Rero ubwo niwe yise imbwa, nibwo niwe yaje kuba yita imbwa. Rero avuga yuko ari we rero wishe se, nubwo tuzi neza ko atari we wamwishe. Amakuru avuga ndetse uwo bivuga ko yamwishe cyangwa uwamwishe yakatiwe imyaka igeze kuri 19 nyuma yuko ubwo yari Brigadier General waje kuba afungirwa. Rero abantu benshi baje kuba bacika ururondogoro nyuma yuko yise umuperezida yasimbuye imbwa yashyizweho kugira ngo ikore ibyo abanzi y'igihugu bashaka. Ibi rero mu gihe yabivugaga nibwo yagaragaje ko afite icyizere ko mu gihe cya vuba iki gihugu kizaba cyamaze kwigaranzura umutwe wa M23. Colonel Nanga yaje kuba atangaza ko ibivugwa yuko FARDC yafashe Minembwe. Yavuze ko kubyuko bavuga ko baba bafashe Minembwe nta byabayeho, nta nibizabaho. Impamvu twayivuzeho,
rero M23 yiyemeje gukoresha systeme nshya yitwa yo mu gisirikare yitwa Ordo Abakao. Hey, Abukao rero ni ururimi ntago wamenya ibyo ari byo. Rero reka tubyinjiremo neza. Ihuriro M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryemeje gukomeza guharanira impinduka rigamije kugeza ku cyerekezo gishya yise Ordo Abakao. AFC M23 yemeje ya gahunda mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka usanzwe ari umuvugizi wa mu bya politike. Yavuze ibi rero nyuma yuko yasubizaga ku magambo ya perezida wa rivugiye muri Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabivugaga avuga ko iki gihugu gikomeje gutsinda abanzi bacyo, aho yavuze ko mu minsi ya vuba bazaba bafashe Goma na Bukavu, bimwe twababwiraga mu kanya kashize. Rero ibingibi rero Tshisekedi yavuze byaje kuba bivuguruzwa na M23 rero AFC yaje kubivuga ko amagambo ye anyuranyije n'umwuka w'agahenge kari kagamije gufasha inzira z'amahoro mbere yo gutanga umuburo w'uko ashobora kongera guteza ibibazo no gukomeza umwuka mubi hagati y'abanyekongo. Ibi rero iri huriro rero rikomeza gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa guteza umudurumbanyo no gushyira Kongo mu bibazo bimaze imyaka. Hakenewe rero uburyo bushya, yavuze ko rero hakenewe uburyo bushya bwo kuyobora igihugu. Ordo Abakao ni ikirero nk'uko M23 irimo iragenda ibivuga. Ordo Abakao ni imvugo y'ikilatini isobanura ngo mu kajagari havuka ibikorwa bishya. Iri rero ni imvugo ikoreshwa muri filozofi ivuga ko mu kajagari hashobora kuvukamo impinduka nshya. Rero biravuga yuko iyi mvugo ariyo igaragaza icyerekezo cy'ishya cya politike ya M23 ishingiye ku butabera, ubwuzuzanye bw'abaturage, kubazwa inshingano mu nzego z'ubuyobozi n'ubumwe bw'igihugu. Iri huriro kandi rya AFC M23 ivuga ko muri iyi gahunda y'imvugo nshya amategeko niyo azaba agenga igihugu kandi cyangwa yaba mu gisirikare ndetse n'ubutegetsi, ndetse kandi abaturage bose bazaba bafite uburenganzira bungana. AFC M23 yongeye gushimangira ko izarinda abaturage rero no guharanira ubuyobozi bushingiye ku baturage n'inyungu rusange mu gihugu hose. Iri huriro kandi ryavuze ko Ordo Abakao ari icyerekezo kigamije gukoresha no gusubiza ku murongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kongera guhereza abanyekongo icyerekezo cy'ejo hazaza bishingiye ku mahoro, ubutabera n'ubumwe bw'igihugu. Iyi rero niyo Ordo Abakao systeme mu 23 igiye gukoresha muri iki gihugu mu kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tujye no mu yandi makuru. Tudatinze rero reka twinjire muri Irani tudatinze kugira ngo tube tubibabwiraho neza cyane. Irani na Amerika rero ibintu byahindutse, ariko reka twinjire twihuse muri za ngingo z'amasezerano basinye ni zihe, ese zimeze gute? Reka twinjire ku ngingo imwe ku yindi. Nyuma rero y'amezi ane isi ihangayikishijwe n'intambara bikomeye y'intambara hagati ya Iran na Amerika, rero bikaza kuba bihungabanya ubukungu bw'isi muri rusange. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bagiranye amasezerano y'ibanze babifashijwemo na Pakistani, bemeranya kuhagarika amasezerano. Rero Donald Trump, perezida wa Repubulika ya Amerika, mu ijoro ryo kuwa 17 Kamena bashyize umukono ku masezerano ari mu Bufaransa. Nyuma yaho ihuriro ry'ibihugu 7 bigize G7 mu gihe rero bivuga yuko perezida wa Iran nawe yashyize umukono kuri aya masezerano kandi ko yatangiye kubahiriza aya masezerano y'agateganyo. Agizwe n'ingingo zigeze kuri 14 zigaragaza ibyo buri ruhande rugomba kwigomwa n'ibyo rugomba akunguka. Rero bavuze kuvuga yuko agaciro k'aya masezerano kazamara iminsi 60 gashobora kongerwa byumvikanye n'impande zombi. Havuzwe ko rero ko aya masezerano namara kurangira buri ruhande ashobora kuzashyirwaho andi masezerano, kandi havuzwe yuko intambara hagati ya Amerika na Iran biri buze kuba birangira, ndetse Israel na Liban naho biri buze kujya hagahenge uwagenda gakeya, guhagarika ibitero, gufungura umuhora wa Hormuz
gusana ibyangiritse muri Iran, guhagarika ibyo gukora intwaro za kirimbuzi, gukuraho ibihano by'ubukungu. Ibi rero nibyo tugiye kuba turebaho muri aya masezerano yasinye. Mu gika cya mbere rero cy'amasezerano avuga yuko Amerika na Iran ndetse n'abafatanyabikorwa ku mpande zombi bigomba gutangazwa ko bihagaritswe ahantu hose ako kanya kandi mu buryo burambye. Ibi bivuze ko rero nta ngabo zemerewe kongera kurasa i Tehran no mu yindi mijyi igiye itandukanye irimo ibikorwa remezo bitunganirizwamo ingufu za nucleaire, kandi biravuga ko rero Amerika itongera Iran itongera kurasa mu bindi bihugu, kandi amasezerano avuga ko nta ruhande rugomba gutangiza ibitero ndetse no gukangisha guhungabanya umutekano w'ibindi, kandi ko ubusugire bwa Iran bwa Liban bugomba kubungabunga. Kandi Amerika ivuga yuko Israel ayo masezerano ayireba kuko ariyo imaze gukomeza gutera Liban. Urumva ko rero aya masezerano arakaze, kandi yavuze ko kandi Amerika niyongera kurasa muri Iran bizagaragara nkaho ari ukurenga ku masezerano ubwayo yisize kandi hazasinya ingamba. Israel rero nta kintu yavuze kuri aya masezerano, ariko kandi Perezida Donald Trump yari yagaragaje yuko Israel ishobora kongera guteza ibibazo. Icya kabiri ngo nta kwinjira mu bibazo by'ibihugu. Ibise bivuze gute? Amerika na Iran byumvikanye ko bigomba kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu, kandi ko nta gihugu cyemerewe kwinjira mu gihugu kindi. Ibi rero birahagarika imigambi Amerika yari afite yo kwinjira mu bigambi y'abarwanya ubutegetsi bwa Iran bwo kwinjiramo kugira ngo bakureho ubwo butegetsi. Rero ibi ni ibintu yagize mu gihe yabonye abantu benshi bigaragambyaga mu mijyi itandukanye. Ibi rero bashyizeho ko nta gihugu gigomba kwinjirira ikindi. Ibi rero ni ibyagiye n'ubundi bivugwa muri aya masezerano. Turi buze gufata umwanya urambuye wo kwinjira muri aya masezerano tukabivugaho mu buryo burambuye, ariko ni amasezerano agiye kumara iminsi 60 ishobora kuzasinywa mu buryo bwa burundu hagendeye kuko buri ruhande ruzitwara muri aya masezerano. Turabashimiye rero, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Indi sango y'amakuru turaza kuba tugaruka mu makuru n'ubundi, cyangwa se turaza kuba twongera tubagezaho andi makuru aza kubagezweho mu kanya karaza kuza. Imana rero nikomeze kubagirira neza. Umunsi mwiza. Ciao ciao.